106.7 Maringo News FM. Maringo News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa magiluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Wow! Hello! O, diba? Maayong buntag ka natong tanan. Anya na po kita, wow, last day na. Katapusang adlaw sa buwan sa Oktobre. Oktobre 31 na jud. Wow, happy nalimahaw na jud gawgang. Nalimahaw na jong PASKO. Og syempre, wow, atong live ko sa akong Lando Barcode. Og syempre, God bless, buenos dias, assalamualaikum, dan maadjong buntag, maupay na aga. Og syempre, o diba, mabuhay, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Okay, all the cats, stand by the cats, may buntag. O sa teaching and non-teaching personnel, ang mga pinalagang estudyante, may buntag ka na itong tanan, ingat-ingat lang. Liwat na ko nimo gamay, sir, maayo na po to kay magluto. Magluto kay kadaadlaw na ko magluto. Lami magkamuluto. Si Jopel Pacanya. Sa Jopel Pacanya diya sa RMN. Radio Marino News FM. Hello, si Botski kayo mag-good morning. Si may buntag. Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow! So live ko sa akong Lando Barcode. Lato lang dito. Live lang. Og syempre ang among text line. Among i-replay sa among Facebook na live ha, sa Marino siya. I-rep na siya. Among i-post na later. Sa YouTube po, sa later na. Syempre, para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kanabuhi. Mag-greet ninyo katong inyong mga nawala ng minahal sa kanabuhi. Mag-greet kendo katong mga magugmang giatay nga katong nga bong ko happy lang. Happy text lang sa among text line. Hotline ang 0975-0723036. Check Ingon si Botske Kayomo. Shout out idol. I miss you too. O diba? O diya sa may Sibulaw. Sibulaw man na. O diya sa Vitali. Siyempre, 54 na lang kaadlaw. PASKO na, Pasko na. Wow. Pagganindot, Jod. Happy lang, Jod, no? Kulit ka na siya. Nag-andam taman. Nag-prepare na ba sa Christmas tree? O, diba? O, siguro, ang ilang yun nakaroon ang Christmas one pa. O, kay 1, 2, 3, Christmas tree. Ano sa kinabuhi? Happy lang. Good jawan. O, kapi, kalag-kalag sa ito mga sokin, mga taxi drivers, kulikabal-labal. Ala, mga sikat-sikat, mga piyagyo, bao-bao. Happy morning ka na itong tanan, kung mga sokin, assalamualaikum, masagin po. Salamat magsukol, ingat-ingat lang, say wow. Si Mary John Yurag, shout out idol, kuya angkol. Diba, kumusta ka na? Ito, bakla pa rin. Diba? Wala pa rin ang hasang. Kaibigan pa rin ang kalikasan. At lumalangoy pa sa maraming pera. Diba, social, no? Ana, Jod, lumalangoy pa sa maraming pera. Diba? Ayaw dyan mong hisgotan ng walang pera. Kaya na sa yung dinilagtag-tiri, may pa ang patay. Sir Lando, kay pahinumduman pa, pero kitang buhi. Kalimta na gyud ta.
Napa, Jod? Oy, Silando, malapit na ang kalag-kalag. O, pagidagkutan na lang sa kong heart nga namatay sa tungod sa gugmang giatay. Gugma pa more, Mirisi, di ba? Nasa kinabuhi, oh. Hello, good morning to sa Samagay. Atong mga suki diya sa Bagsakan sa Kabatangan. Mga vulcanizing shop, o tanang mga shop. All the shop in the world. Happy morning. O atong mga friends from the West Philippine Sea. O Dami, good morning, magandang umaga. O diya sa Scarborough Shoal. O diya sa outside the Philippine area of responsibility. Happy morning lang, jogging it lang, di ba? O siyempre, wow! Atong mga suki sa Isabela City and Lamitan City. Good morning kan natong tanan, ingat lang. Wow, dapat napudiri na. Oy, Silando lamim nag-inang ay salamat jud kayo, di ba? Na diri Silando na. Napadulay ikaw lagi ako. Ay mas moto pa ko nga ali diri tagay ta. Correct. Mo ayaw jud mo. Kanang mga laki mo yun, ikaw na lagi ako. Ayaw jud mo to ana. Ayaw jud mo to ang mga laki. Ngayon ikaw rajoy ako. Pero sento menina, sento. Very much. Diba? Nasa. Correct. O napala ba? Hoy, Sir Lando, dagkutan po ni nato kining kalag sa mga chismosa mintras buhi pa. Correct. O, syempre, happiest birthday sa among station manager. Ang gwapito, buutan ko gikan. Walain si Dr. Reynaldine T. Brother, I love you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Merti Jod. Ang usa lagi ganado itong usa. Dugaya uy. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Diba? Ibalik. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Ay kabasabat siya. Wala yung lechon manok, sir dahay. Gapon, pansit mo, slice bread. Pwede, kuhan po ka ng natoy lami nga rice, katong Shanghai rice. Pwede may mang-harvest sa mong gulayan dito sa campus. Kulirit, ano sa kinabuhi? Ano eh? Ala, dapat ibalik na, Jod. Ibalik na, kay natingala. Ibalik na, Jod, ang tukhang. What? Kay natinga sa silingan. Natinga siya sa iyang silingan. Kay nakikistorya na sa iring. Okay pa bagkataan eh. Feeling good. Hoy, andam na ba ang biko? Ang biko, ang kaguran, ang biko. Andam na ba? Wala pa nag-andam. Hoy, ginungog ko, ang biko ba ya? Pero lami dyan ang biko sa, lami mo mahimog biko ako magulang po doon sa Leyte kay. Nit kaya, kanang palunog pa niyo, di ba? Mami Arjen, huwag ka magdag, huwag ka mahimog biko diha, di ba?
Hello, good morning, Mami Arjen. O, di ba, o. Imo na ikaw ng utap. Ay, Mami Arjen, kita ka na. Mami Arjen. Dito. What? Wala mo dala. Hala, salbahe si Sir Ruben. Hala, Mami Arjen. Your Honor, hindi ko na po alam. Wala mo lang ko ano. Uy, batasan ng imong anak ko. What? Wala ka tang utap, Mami Arjen. Oh. Ako, kaya itong babaylo ag matcha, Mami Arjen. Doon ka buhok. Ay, hello, good morning, may buntag. Bitawan na sa Mami Arjen sa Skybox Coffee, may buntag. Okay, may buntag. O diya, sa Batchoy. Nasa Upper Dulian. Wow, good morning lang, Joe Corrego. Oh, nadihapon ang Samras Batchoy, ha? Anti-channel Radio, si Benji FP, si Mamang. O ang mga sigbi ni Papa Joms. Happy morning lang, Joe Corrego. Siyempre, good morning ito mga Sogmarnit Apit sa Kawit. Mga mamitilis si Toy. Good morning. Og siyempre si Asien, si Androy, mga Sitoy's family. Happy morning lang. This Perla Flores Albiar. Diya sa Dacon Village, sa subdivision. Sorry, happy morning ka natin tanan. Siyempre, Atimit Final Family. Good morning, happy morning. Happy morning, mga Sokewa. Good morning. Wow, mga Kaninot family. Good morning, kuya Sir Tony, kuya Michael, Ma'am Vicky. Happy morning, mga Tony Ilambaning family. Happy morning. Auntie Annabelle P. Franco o Uncle P. Franco diya sa Sherwood, Sambud. Happy morning, iyang mga anak. O, si Paul P. Franco, happy morning ka na itong tanay nga tilangon. Lago siya itong mga soke diya. Labi na sa XYG Food Hub. Happy morning, nasa Purok 2, Sambud, no? Og siyempre, good morning. Sir Rodel Kitro, good morning sa atong Vice President Personal Affairs and Services. Good morning, sir. Og siyempre, siya po ang atong OIC College President. Wow, so ingat, sir. God bless. Mother Greta, good morning. Sir Mario J.M. Ginandarakan diya sa La Milagrosa sa Sambola. Happy morning ka natong tanayingat lang. Wow. Og siyempre itong mga suki diya sa Isabela City. O, di ba? Wow, labi na sa Balon. Happy morning lang. Kay kusog kayong radyo diya. O, niya, Kuya, muli na your family. Og siyempre, Ron, di ba? At nga Titing Faisal. Og inyong mga pamilya diya. Happy morning at ingat always. Smile lang. Samtang nagtanong og mga Jod, smile Jod na. O, para nindot ang pagkuhaan, di ba? O, dili magmugot kay Ginoo ko. Mo reflect mo na sa atong tanom, di ba? Dapat enjoy Jod ka, enjoy. You have to feel the love, di ba? Ano magda? O, siyempre, sa akong love, baby. O, Sir Earl Dominic Taros, happy morning. O, diya sa labi na si Mama, diya si Papa. O, di ba? Ingat lang. Hello, Crazy. Good morning diya sa may waray-waray, Tituan. Happy morning ka natong tanan. O, diba, o. Napon, magnangaway man yung suko man yung oy. Nagselo silang uyaban ni oy. Hoy, ginang oy, basasa yan do. Wala joy mangilog anang imong uyab. Ay, parehas mo, bulingit. Kasabot ka, bulingit. Awa, kuhaan ka lawa. Wasa ka bulingit ka na, oo. Oh. What? Bulingit ba? Kanang hugaw kag naong ba? Pangit, bulingit. Bulingit, kanang hugaw kag naong. Hi, hello, good morning, Mr. Ricky. Good morning atong head sa Mission and Scholarship. Good morning. Hi, hello, wow. Wow, soroy-soroy jud siya. O, di ba? Wow, di ba? O. Okay naman sa motor, di ba? O. Dito sa Stonehill, dito sa Rice Hill. O, tanang hill. O, di ba? O. What? O, hill. Dito sa, o, check connected by. Oh, siyempre. Good morning, may muntag. O, ni Ruben Licago, yung assistant dyan sa Mission Service. Good morning. Ma'am Peng Villafran, good morning atong Director sa Public Information and Consumer Office. Good morning, happy morning. Og siyang assistant si Mr. Wilson Venezuela. Jod Qual, good morning. PJ Amokal, good morning. Diya sa back office, Ma'am Vicky Lim. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang. Di ba, napo di malagtagma. Nagmaay po ni siya, ka nag-text siya.
Oh, naibaba daw mo nga wala gyud tay laing mabasol sa atong mga problema karon. O kung dili ato ra sang kagalingon, ay may labot-labot, ikaw na problema, wala gyud problema. Jawan tayo mo ha. Gara ka, di ba? You hurt me a lot. Check, wala may ano. Wala may, di ba na siya? Napon, maglamahay ni siya, maglagmahay ni siya kanay. Maglagmahay ni siya karon kay. Murag nahin mo na siyang mama ba? Di ba? Naingon sa diri, Sa una, si mama saba kaayog mabuntag. Unya karon murag natakdan may noong ko di manday lalim na merisino tanawa na kiling. Unang panggaon sa ninyo. Mauna. Merisi, di ba? Manayon nga ang mama gani magyaw-yaw ana adyo mo kuan. Di ba? Correct. Manang ang mama gani magyaw-yaw bisag bratatat manayon na mag-rap imong mama. Ako ano na pag music bugchika ana sa para. Kiling. Problema. Tinuod kayo na. Kana magtubag-tubag ta sa atong ginikanan. Tinuod ko magtubag ta. Tanawa ini ka ginikanan po di dahil lalim. Di ba? Tinuod kayo na, di ba? Tanawa to mga pagkataas mga patay ka. Hello, good morning. May buntag. Si Ma'am Lolo Altar, si Ate Librong Haswal, Lolo Haswal. Wana. Nagsilusuro dyan sila. Mulang tag-iya sa eskwelahan ng duha. Makoy, si Jay. Good morning. Ako mga sokay da sa Riondo. Mabuang ko bayot. Sa Barang Santa Barbara. Happy morning. Rafi Guanson, good morning. Yeng Bento di Kanukutan, happy morning. Diba? O si Adina Molina da Saloyan, happy morning ka natin kanano. O kato mga soke sa mga karinderya. Si Abing Klimar, da sa Coke, panaminaw, si Always on naminaw, dyan ako happy lang dyan, Thank you. Siyempre, diba? Si Jerry Garcia, mga Garcia family, happy morning ka natin kanano ng piyat lang. Ako mga friends sa Facebook, happy morning lang. Ay, ang kubayot, o sanay oras, alas 4 na, napan na ba diri? Uy, tinuod yun ni. Pasalamat yun siya, Kanapit ang kapoy na kano. Kanapit ang kapoy na kay ka. Sa tibok adlaw, kay busy kay ka. Pero usara ka gakos og kiss, no? Di ka sa imong mahal sa kinabuhi, no? Mawala dyan ang tanagagap. Ito yung tinuod dyan na siya, labi ng iniksuan mo, di ba? Labi na ulit mo sa trabaho, kinuko na mo sugat ni mo. Ay, pagkalami, dyan kayo, no, di ba, inik mo, trabaho, muli ka sa trabaho. Labi na bago ang sweldo. Dyan inikuan mo, inikabot mo pa ko. Man, yan ay, bayron sa kuryente, bayron sa internet, bayron sa kuan, kinuko na yun doon. Lami, dyan ba? Kuya Juan, wala, joke lang, happy lang. Siyempre, good morning, may buntag atong mga suki. Wow! Albert Lampas, Edmond Lampas, happy morning lang. Ingat-ingat lang dyan. Wow, Sir Will Enriquez, Ma'am Chica Velasco, happy morning ka na itong tanan. Kung sino itong mga suki sa Lamitan City, happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Wow, si Hana Belyota, happy morning. Diba? Happy morning, Jana Belyota. Happy morning ka na itong tanan, di ba? Uy, tinuod yun, tinuod yun. Mana atong balikon, nga. Atong balikon yun, nga. Dito mga yun, Ang realidad, ang realidad ba, di ba? Kanang buhi pa ta. Kanang buhi pa ta. Ang buhi pa ta. Mukhaon ta, kanang simple lang. Di ba? Ninot kayo, no? Kanang buhi pa ta. Kanang simple lang. Minsa masarap. Usay dili. Di ba? Pero kung patay na ka, litsunan, minudo. What? Di ba? Nasa kinabuhi, ulan-ulan lang. Buhi pa, bulan-bulan lang. Hindi ka matay, litsun.
biyak na, di ba? Buhi pa. Buhi pa. Kung gusto nimo nga mga yung tabang, joy mo matag, di ba? Pero pag namatay lagi ka, ginugdaghan jong mo tabang. Kiling. Ano ka na, no? Correct. Ano ka na, no? Di ba? Anda, pagbuhi pa ka, Jay, makainom-dom ni mo nga pamilya ni mo. Inigpatay na, wow, murag reunion. Murag reunion, no? Ay, John, na doon. Hello, shout out Sir Lando Bisaya, diri sa LGO Vincenzo Sagon, HR and Assessor's Office. Wow! Happy morning dyan sa Vincenzo Sagon. Mga Lasagas family, happy morning. Di ba? O mga Villota family, dyan sa si Mayor, Vice Mayor dyan sa Vincenzo Sagon, LGO. Hello, Mayor! Mayor, open ba kong Gcash? Your 994-600-6401. Mayor, akong Gcash, your 935-907-1856. Ibalik. Wala magpaan ni Mayor sa Vincenzo Sagon. Ibalik. Mayor, akong Gcash, your 935-907-1856. Grabe. Nakuha na yung Mayor, nakuha na. Hoy, kana ba lang Mayor sa Vincenzo Sagon, matinabangon, buutan, kugikan, no, di ba, Ay, Mayor, mo lansa gyapon karon. Sige, good luck. Observe na may na po nato karon si Mayor John Dalipi. Hello, Mayor. Open ba kong Gcash? Og si Congressman Dalipi. Og syempre, atong buutan kugihan nga Congressman Kaimer Olaso. Naminaw sila karon. Si Ma'am Beng Climaco, naminaw po. Og si Totong Perez. No. Nakaila ko na ni Sir Totong Perez. Nakapamapinaw na ko nga. Maayo daw ng tao. Maayo ng tao? Maayo daw. Di ba? Ang saman mo, istorya pag daw. Og syempre, naminaw karon. Di ba naminaw? Ay! Sir Bong Atilano. Di ba? Wow! Hello, sir! Yung mga pinakanindot mo ka na sa mga sports, mag-develop ang mga grassroots, no? Ito na pinaka-martinabangon dyan na siya. Wow, dyan kami sana. Bong Atilano. Hello, ma'am. Ma'am Elisa Villaver. Hello, ma'am Anggi. Di ba, chatmate pa, shout out, Elisa Villaver. Di ba? Ang igsoon nga gwapa. Stricta, wala butan po. Elisa Villaver. Di ba, chatmate, shout out dyan sa may tituan David sa UC, Sir Lando Barcode pa, shout out from Pagadian. Si Pangs Panganiban. Ito sa Pagadian City. Happy morning lang. Si Perch Reverso. Wow. Di ba? Nasa kinabuhi. Pali. Uy, mabitaw. Natinga siya. Mabitaw sa kuan ba? Sa kong Facebook. Dito ko magsigposo ka ng mga ginoo. Kayo. Kay baka ang akong Facebook mahilangit. Sika ako ma-impirno.
Tilo kaya na, di ba? Si tagpo sa Facebook ko, lang. Hello! Gcash number, wow! Gcash ako, Sir Bong, Gcash na ko, 0935-907-1856. Ang sorry sabi, ni Ma'am. Dr. Cecilia Tilano, ang atong head sa Sports Development Office, Officer 4. Hello, Ma'am! Diba? Ang mapinanggaon butan kong gikan nga asawa ni Sir Bong Tilano na minaw karon. Wow, biya. Si Pang panganiban na biya. Ingara nagapang. Bisang ang ako diri ako nangayo, ikaw boy mga ingara. Si Mama Angge nagkatawa man. Oy, ina Sir Bong, bantay niyo. Yaw-yaw ko dira, bantay lang jud na si. Di ba? Bantay. Sana do. Bong Atila. Good morning, Sir Lando Bisaya. Ingon sinong Monday mo malabag. Diya sa St. Joseph Town sa subdivision sa Tandang Sora. Happy ati end. Kara, si Christoph. Happy morning ka na itong talingat lang. Si Kimwell, si Jean, si Lemuel, si Maymay, si Bethany. Happy morning lang ako mga apo. Siyempre, good morning. Puwerte dun, no? Kaya naman si Ombra Hasiri. Good morning, my friend. Yes, Saulo. Diba? Happy morning lang. Siyempre, good morning, Sir Eric Villanueva. Good morning. Ma'am Norma Villanueva, yung mga anak, mabutang kayo. Sir Maplor, Isidro, Nelcendro, wow. Cedric Cristel, Kylan Kiki, good morning. Wow. Siyempre, Kadarwin Tumanda, Bis Chang Dai, Ati Banban, Mother Elsa Jawar Dai, happy morning, Jazz Sasiay. Happy Jury Balumin, Sebastian, si Dondon, si Sula, si Ariel Alviar, Joven, si Bea, wow. Mami, Dara pa din, good morning, Ate Gilbertos. Happy morning ka na ito, Abi Puanda, Mami Umar, diba, wow. Ma'am Daniel, yan, happy morning ka na itong tanan. Ma'am Letty Flores, happy morning ka na itong tanan, hat lang. Labi na sa itong mga security guard, headed by Friendship Mugtadir, wow. Unitin ang cedula! Check, corrected by, diba, Siyempre, good morning, Ma'am Phyllis Sagoso. Good morning, happy morning atong Karisisa. Good morning, in your family. Siyempre, good morning, Major Gakayan, dyan sa 6 Arson Reservice. Dyan sa my Edwin Andros Air Base. Happy morning lang. Wow. Si Sir, dyan sa Sir Captain Guids, dyan sa Malagutay. Happy morning. Atong mga pinalagang Philippine National Police. Dyan sa my Camp Abindan, dyan sa Mercedes. Happy morning, Sir. Ingat-ingat lang doon. Grabe, nagkatang soke, no? Siyempre, Janet Salakaday. Good morning. Janet Salakaday. Good morning ka na itong tanan. Siyempre, good morning. Ako mga igsoon dyan sa Sogod, Sir, na maadyong buntag dyan sa ito. Wow. Good morning. Si Connie Dumulado, Jensen Dumulado. Happy morning lang akong apo. Siyempre, diba, Lizard Sancho. Wow, Nimpa. Dobleson, Jornison. Good morning. Wala akong page. Kenneth, Julian, Abi, si Jane, happy morning ka na ito. Antibok, Sogod, Southern Leyte, happy morning dong, oy. Happy morning lang dyan, Coco Yap, siyempre, si Madam Amalia Yap, diba? Wow, good morning. Si Conedo Blado. Good morning. Salamat yung ka, Adjo. Madam Amalia Yap, diyan sa Sogod, Southern Leyte, diba? Pinangga, idaga na siya pagka-governor sa Sogod, Southern Leyte, di ba? Ingat, di ba? Siyempre, salamat yung kaadyo kay tagaan ko ni Jack pamasahe. Wow, salamat yung kaadyo, di ba? Sponsor, ano lang, Jod, nagulay ko. Di ba? Pagkani, dyan, ninot yun ako, maadyo kang tao, dyan magpagka-aligri, sa tagal ko, gitu, lami, dyan kayo ninot, So, nagpaabot ko kang Coco Yap.
Okay, so watching from Barangay Junwan, Sogod, Southern Leyte. Wow, o, diba? Oh. Ampi ang tanan and God bless. Wow, nindot ka, oh. Siyempre, ako na mag-show nyo, diba? Wow, si Ben Padisyo, si Janice, Jayi, Padisyo, Joel, Ma'am Karin, Ma'am Solet Kada, happy morning, mga Kadais family, mga Sala, wow. Elmer Duarte, happy morning, Amina Abdul, wow, love, heart. Ano sa ko na mo, Hay! Sabay ba, kasama na, huto na to, diba pala, nindot kayo. Nag-prepare na mga tent, no? Wow, kaukaw na sa cementerio, Kung kisa mo ito mag-invite na ako, sige, atoon ta mo. Nasa correct, What? Kinuha ko. Muna kamay no? Kato mga, duawa dyan ang inyong mga namayapa na nga mahal sa inyong mga minasa kinabuhi. Inyo niyang duawan dito ko, di ganin mo, abantay mo. Silay mo duaw ninyo sa inyong balay. Ganin mo. Hello, Chili Garcia. Awa, presi kumigo. Diba? James Galvez. Diba? Kay gamay na mo tagan sa kuano kay ilang data. Mas mayo pa yun ako sa Facebook mag-live, no? Ay, mas dagan pang mahilaw na. Dagan na. Pero diba? Hello, request kong song Migo, ikaw ang multo sa paningin. Hoy! What? Ingara kasi Gracia, batay ka. Hello, good morning! Diba, sa El Hombre Zapatos, kung nagunan ka Dalis Menus, happy morning lang. Diya sa Friends Lechon Fast Food. Happy morning! Nasa isa na split kaon-kaon. Diba? Wow, si Floribel Atilano, happy morning. Wow, diya si Ate Faith Kasumayor. Si Fatima, si Henry, si Renren, si Marvin, o si Master Chopper Ronel. Diya sa Friends Lechon Fast Food. Tilawilang! Diba? Siyempre. Wow, hapit na alas 10. Sa nagbitay. Kay sa kumurag nagbitay, sa kumangyatay. Og lamit ang magpagwapa diyan sa magpagwapa, magpagupit, magpa-straight og buhok, magpagkuha, patanggal og ingrown. Diyan lang sa Infinity Salon and Barbershop. Wow. Happy morning, John. Diba? Steady, si March, si Kay Modi, Uncle Modi, si Uncle Richie, o si Ronald. Happy morning, o mga igsoon ako na si Madang, si Mading, si Idang, si Maria, si Floribel, si Aida, si Lorna, si P. Ay, gano'n ba, diba? Wow. Si Floribel Tilano, I love you, amigo. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Wow, advance ko ka, oy. Maabot na pagkataan na, amigo. Wow, ingon si Yang Bentora, Man Great Sir Lando, Man Great Akina Kanukutan. Asan ang kanukutan, Dapit? Pasunang ka na siya? Yang, minaw man ka, no? Asan ang kanukutan, Dapit? Ay, kiling. Tinuring kitang kaibigan ton. Uncle Yeng, asan yung kanukutan, Dapit? Ang nabaloan ako, pamukutan, katong dito, no? Dapit sa, nasa kina po. Sama niya, masama na to. Basta kayo na minaw. Ano na buyo, di ba? Basta kayo na minaw na to. Mag-enjoy ta. Ano na buyo, ano dyan. Siyempre, di ba? Siyempre, sa barcode, gikan mi gabi, murag wala. Wala sa ako reko. Ako di ayo. Siyempre, ay, enjoy lang kayo, di ba? October 31, sweldo murag sa uban, no? Sa uban, half day lang siguro dito, no? Di ba? Half day lang siguro karon kay manguli ng uban, kay long weekend man, Friday, Saturday, Sunday. Wow! Grabe yung kaadyo, di ba? Ang kami medyo taas-taas, no? Kay mental health awareness man mi, di ba? Nag-uli gapon, mangandado ha, mangandado ka pa ng utok, kinuok ko, bantay-bantay lang jud na, nandiyan
Wa pa jud mausab. Wa pa jud mausab ang tornilyo kay saon taman. Wala jud tay mano. Bisag unsaon pa natog mental awareness, mental health kung ang batasan ng utok sa tao mao na jud na wala tay mahimo. Tinuod na Tinuod kayo, di ba na siya Mata na pa na si Councilor Jimmy Villaflores. Gina. Hala, sige kayo kanado mo. Mr. Boy, Pescador is Thursday and let us be happy. Be glad and rejoice. Alive and kicking. Di ba ako ko? Because life is too short. No rewind, no replay. So enjoy. What you can do today, you cannot do tomorrow. This is the kingdom. This is my kingdom come. This is my When you feel the love, I can see the fire. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When the demons demonyo. Hala, tumayo, pamilaw mo. Dito mga radyo, ayo, tune in lang doon na kayo. Naganda man dyan mo na ang kuro ng mga Muslim Bisaya, ha? Di ba kinabuhay, happy lang, hala? Sigurado ba kayo? Oy, Shire, Brico, Diyos, ICM, Tantan. Wow, syagit na ako, mga angels. Regine. Marino News FM. Sisi na. Wow, pagkalamedyo kayo nil kayo mga musikaw do. Bisaya. Oy, unsa inyo, undas na ugma, unsa inyong lutoon, oy. Mao na, may samtang buhi pa. Manaingon nga samtang buhi pa. Soroy, oy, samtang buhi pa, soroy, oy. Habang buhay ka pa, pasyal din. Hindi yung kailang kaluluwa ka na, ganyan pagkagala-gala. Samtang buhi pa si Soroy, oy. Kunya na ka mag-soroy ka ng patay na kakalag ka. Siyempre ka nagkatapasan sa adlaw ka sa Oktubre no ano natong kapalaran ka ng adlaw ang ako, inyuha o ato ang tanan para hapsay atong kinabuhi. Mahapsay din kapalaran o. Latay ka tol. Siyempre, salamat sa mga customers sa Barcode. Barcode Paseo gabi ha. Salamat o kayo. Di ba? Gadyote ko dito sa mga kalag-kalag dito na siya. Correct. Sa may inyong lutoon, sa inyong lutoon, undas naman. Ano kilabuhi, no? Aris, usang ilutoon ni mo, Aris. Ay, di daw. Si Aris daw, di daw magluto. Kaya ato lang siya sa Upper Dulian daw. Magmuni-muni siya dito sa Manas Batchoy. Kung mainom siya og sa matcha or kami sa may Skybox Coffee. Ingon si Ares, Madam Landing, di ko mga nakatulog ko sa Skybox Coffee sa may Upper Dulian. Kaya araw magkita ni Mami Arjin. Wow, bunga magka-Ares. Kini si Ares, exol ni Ariel, katong sabon. Si Ares. Oy, Ares, excellent moment na magkala to take effort, ha? Mahimot sa mga lakang karon para mabalance the scales even a little with withdrawn for your own good. Or busy, o ikaw po, busy kayo taking care of others. Nga medyo, you have neglected your own needs. Wow, bungga pa. Mo gumagano, Ares, no? Mutuod ka nga karong adlaw to. Today's event would be proceed a predictable manner kanang Ares karon. Pero ikaw naman, but you'll be mistaken. Magkamali dyan ka, matay-matay dyan ka.
Pero although, ikaw magod, you won't view in that way. You don't view it that way. So kanang mga current karon sa ako anong alignment di kasi nga disruption could potentially be a blessing in disguise lang, di ba? Na may mga usahay mo sila mga relasyon karon maybe undergo significant changes lang nga that will benefit both of you in multiple ways. Bungga. Multiple ha. Delete addition, delete division, multiple sa imong karon naman ni mo ka-aris. So karong adlaw no medyo run very smoothly karong adlaw. So kung na may mga lisod, difficult project karon you've been putting off for a while should be done today. Para wala problema kay ugma holiday. Babungga. Para sa imong lawas mo karon. You've tried to new workout karon it's been a quiet beneficial mo Aris. So you might get a lot of compliments karong adlaw. So your waistline maybe shrunk a few inches lang. Bungga. A few inches lang. Ang bilbil na dito makuha, Aris. Para sa imong financial karon, so you need to take action financial. At first, thought is to go out and try something new na mga Aris. However, you must first traverse all terrains. Terrains. Boom, 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 terrains. Boom, boom, boom. Boom, tarat. Pasmo din John Londas Infinity Ron. Hoy Tauros. Si Tauros, ingon si Tauros mato daw siya sa mato sa maningod to sa Prince Lechon passport ingon si Tauros ingon siya mato ko sa Orlando. Kaya ko nang tanahon unsay naong ni Ate Faith. Hoy, Taurus, it's a natural time to take things a little easier. Karon adlaw Taurus ha. So kinahanglan lang ka, you need to pace yourself if you have too many ideas karon. O siyempre projects on your plate. Wow. Hasta ang plato na project, kinuha ko mabuhan ko ba yun. Para sa imong gugma karon, may mga asal configuration karon today. O siyempre mo tungha na siya may appear to sabotage what appeared to be the start of something very special with another individual. Was sabotage. Di ba? Kanang sabotage pa, kanang sa Taurus. Oy, kanang sabotage pa, kanang mayo nga, uy, ato tagkuan. What? Sorry, tag-ipil. Sabotage, nagsabot mo, sabotage. Diyan sa man imong sudan, di man na karne, sa man na sabotage, sagbo. Para sa imong karon naman mo karon. Kanang adlaw mag-improve as it goes on mo karon, Taurus. So na mga frustration kanang the last few days will fade na karong adlaw will fade away. Syempre, and you'll be able to heave a breath of fresh optimism. Bungga, wala problema anin para sa imong panglawas mo karon Taurus, no? Your health is excellent kanang adlaw, ship kanang adlaw. So continue lang sa imong excellent health. It is so vital to begin a small workout routine lang in the morning. Wow, bongga. Para sa imong pinasal karon. You've grown so accustomed karon to saving your money. Nga medyo nag-running out to buy something feels strange. Gano, ayaw patakan taon. However, you either have a pressing need karon to attend to. So, makadiscover karon mga great deal karon that you can't pass up lang, Taurus. Wow, bongga. Gemini. Gracias. Musog ang bayot. Hoy, Gemini. Si Gemini. Muna gilamian jud siya. Si Gemini, Ben, gilamian jud siya. Kay lami jud daw ang matcha sa Skyview. Sa Skybox, Skyview na ba? Di tatagag sample aninong kulirit. Oy, Gemini, you'll be in the limelight karon, Gemini, ha? Okay, moving through its retrograde phase of week karon, bring a pleasant change of perspective mo karon. Kung namin makalisod karon, you've been shifting through about identity, uniqueness, sa imong uniqueness nimo and siyempre sa imong independence to get a dose of clarity. Ay, Ginoo ko na sa kuno na sa may kanilar ko na asa ka. Asam na ka nag-eskwela sa School of Clarity of Sambua ay kuamleto ka ng sa eskwelahan dito ka ng sa basta mo na sa Clarity ba to? Eskwelahan da ba sa kanila? Clarity ba to? Eskwelahan da School of basta man na to samok-samok
Para sa imong gugma karon Gemini, no? Ay karon mga astronaut na dedicate sa 7th house karon ay mga interpersonal relationship karon and significant other to alawa. So ang imong romantic interaction karon as well as your lovers wants will begin more emotional weight karon kay mao na result manay nakuha karon. So with this in mind karon, it is critical lisod kayo to consider whether this relationship emotionally fulfills patay-patay ka or simply keeps you in your comfort zone lang. So you have to take action lang para tutabang to help your relationship thrive better. Para sa mong karito man karon. Karon di man is now direct your first house of self and identity karon adlaw. So this putting you an end to mga disorders, mga chaos karon, mga disasters on the job front. Ayo manag dili maayo imong karera karon ha. Ay, okay lang, oy, nag-absent man ka. Why problema, oy, nag-absent man ka. Oy, nag-absent. Ang hardworking. Ay, para sa mga palawas mo karon Gemini, no? Ang imong health karon, the Lord of your health house. Ay, Ginoo ko. Manay magkay mo ni mga vary between anger and lethargy. Di ba? Wow. So, lacking kulang ka sa purpose and proclivity. Di ba? Wow. To avoid obligasyon karon, make sure lang nga imo ma-handle on time ron. And so wisely turong adlaw Gemini para walay problema sa imong panglawas. Para sa pinasal karon, mula pila niyo ta nga skills sa kanang effective communication karon. Ngay man mag-provide nimo a fresh opportunity karon. A fresh opportunity to get your point across and syempre imong express yourself karon. Manay makakuha niyo magamit nimo sa monetary and professional gains karon. Wow, bongga man ka. So bata-bata ka return to the best budgeting and negotiation skills lang. Bata-bata Ay, cancer. Patay na si cancer. Hoy, cancer karon if you've been overdoing karon some interest karon, mo'y mag-suffer karong some initial and natural withering excitement karon. So man epekto karon katiga until the climate o Jupiter inwarding towards energy. Adjaw ko to kay Ginoo ko. Mag-suffer jud karon, mag-antos ka karong adlaw kung sa imong pagabuhaton. So ingat-ingat lang jud para sa imong gugma karon. Karong adlaw may indicate nga ikaw your eventful day in terms of love. They were eventful karon adlaw in terms of love nimo karong Cancer and romance. So out in your mind, numerous times about a single person. Wow, bongga, wala problema sa imong gugma. Hingga po ka. Sa imong karon naman karon. Karong adlaw Cancer na magdala kanimo desire sa imong job karon. So whether it's fame ba power or money, or high rank position, you're a great position to grab it all right now. So okay ang imong karon ha. Kung unsa man ang imo promote magkapak, mao na karon. Hala dawata. Dawata sa walay kusmod, ang kubayot di mo na doon. Para sa imong palawas si magaron, karong adlaw is a potential of a water related mishap nimo karon. So ayaw jud ha. Labat to kang mahitabo nimo, ayaw jud ka liw dagat. Basta swimming, sailing or surfing, basta mga water mishap karon ha. Ang ipaminyo ni para mishap man. So other than that, your health should be fine. Diba? Basta ingat-ingat lang jud sa water lang jud Cancer. Para sa imong pinasa karon, someone is making you feel guilty because of your distrustful of you. Magwisa mo salig nimo. So don't let your emotions get the best of you. Ayaw jud. So medyo over the next 3 months, imong financial issues gonna be front and center of you. But instead of venturing into new territory, mag-deal ka na with a lot of issues you've already manifested. Sama naman na atong first set sa itong parang adlaw si Arthur Gemini of Cancer. Ang nang set na mapas mo. Kaya nga nang napas mo, kaya nga nang nito man sila. Happy lang dyan. Uda pala mo to. Di sila mapas mo. Aray. Ay, salamat to kayo sa kape. Salamat kayo. Napalit ko dito. Kaya nag-promo magod sa airport god, nagpalit ko. So buy kag isa ka box na ay libre nga kape isa ka box. So di ba? Na kinabuhi di ba?
Hoy, Sir Lando, kulirit ning tawa na, Sir Lando. O, di ba, o? Sa na, dili kay mamansin, Sir Lando. Karon, Sir Lando, mukalit na lang og ngisi. Abi na kong nasundan og daotang espiritu. Jesus, mudagan man ay pagkakagawad. O, di ba, nagilaboy, ginoo ko mabuang kumayot, ala. Ang kulabay na ito nag-ilamba kay ginoo ko dali naman sa oras. Ang oras, nagdagan na ang oras, nahimo na ang wall clock. Ay, hala, syagit na, bagbag ka na ganun. Regine! 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ninat niya kanta o. Ninat ka ng kanta o. Sana'y kunin ka na ni Lord. Masagasaan ng motor. Matuka ka sana ng kubra at asong luka-luka. At sa iyong paglalakbay, sana'y tamaan ka ng kidlat. Kung pwede lang sana ay kunin ka ni Lord. Magbabayad ka! Ay! Ay, nga sila, kumusta naman ka? Kumusta naman ang dagan sa mukha na buhay, Sir Lando? Nagsigsag na, nagsigsag. Napoy nag-text dire. Dili po ta kaingon, Sir Lando, nga isog kay ta, Sir Lando, no? Kay mahadlok man ta mag-lead og prayer. Anak John, adyo ko pala prayer ninyo kay bantay mga. Ang simula na taniya na itong second set sa ito pala ng analawa. Di ba, wabong ka juga. Kudyawan na sa Aroy. Ganun nag-left naman yung uban sa GC. Among sa mga batchmate. Oy. Magkatawa ko sa mga batchmate. Okay ka lang to? Magkatawa ko sa mga batchmate, mga tiguang ba? Kaya nag-left sa kuan. Nag-left sa GC mga batchmate uban. Paita, dyan yung mag-idata, matiguang na to. Tanduguno, nadugutok, matagunan. Kinuha ko, buang ko bayot. Maudjud, mabuang ko bayot. Hoy, Leo! Ayun ka mag-left, Leo! Hoy, it's possible nga i-fold finances ka ron o mga utang ka ron will need to be slowed and moderated lang. Allah, bantay lang, Jude. Correct, Okay, this is a good moment to bring things back into balance. Kung overspending ka, overborrowing, ay nagpalabi yung tao, kung babuang ko bayot. Pwede naman mangutang. Teka na, ako gani, mangutang gani po, pero dili ko ang po ganang kuhan. Basta sakto lang ba, ka na makabadyan po, kino Diyos, ano po ikuan, no? O, di ba, Leo, ka na sa imo ko pa Leo, no? Na yung mga putang karoon na yung makadudaan ko, di mo, undoubtedly different karong adlaw. So, and if you thought the day would be like any other terms of your love life, so, imo dyan lang i-reconsider. Leo, ha? Kaya karoon ang mga current planetary energy karoon, anything might happen. Di ba? So, you will, nevertheless, you have a good time, man. Sa mong karoon, you will benefit from improved communication karoon. And now is the time to put the skill to good use karoon adlaw. So, business sense appeal karoon at all times. So, imo karoon, walay problema. Okay na karoon, Leo, ha? Sa panguan. Para sa imong
Para sa imong panglawas, okay? Di ba, no? Anak dyan, may istorya, no? Okay? It is possible ko na end of the day karon may bilisod kaayo sa imong panglawas karon. Leo, no? However, so na yung mga spiritual exercise karon such as yoga, meditation, Tai Chi, Tai Chi daw. Manay magkahelp no to overcome any obstacles karon that preventing you from achieving the optimum health. Di ba? Pray and exercise ng Diyos. Sa imong pinansyal karon. Obvious kayo nga certain modifications karon are required. Na mga certain modification karon nga required yung karon layo. Pero ang imong perspective karon is the last thing you expect to change. I-change na. Pero kung wala yung mga kasabang gani, nothing else you do will be profitable. So let alone enjoyable lang. Para wala yung problema layo. Virgo. No. Oy, Virgo na you have everything you need to get ahead to Adlawa. So rather than resting on your laurels, try to advance your personal project lang para wala problema karong adlaw, pananindot kaayo. Sa imong gugma karon Virgo, no, you look forward nga mutan-o imong pagahimamaton, you sing your sweetheart karon at the end of the day. But pressing tasks will keep you preoccupied sa mga responsibility karon and may interfere sa imong relationship. So kinahanglan jud ka mag-communicate karon with your sweetheart via phone call, SMS or email or any social messages lang para to keep your love rekindled. Wow, rekindled sa paligag kandila kay rekindle rekindle man ito. Para sa imong character man mo karon. Imong gibati karon mo ni mayo critical kayo sa imong kalingon karong adlaw. Virgo, as you might believe that you are not coming up with any ideas karong adlaw. So bring a piece of paper lang and a pen to jot all ideas down. Imo na i-jot na para di ka kalimot para wala problema sa kanya. Para sa imong lawas karon. You're going to tired. But we'll kapoy ka after racing from pillar to pillar on the first half of the day. Para ma-maintain imong fitness level mo, avoid lang overstretching sa imong muscles. I-try lang to relax your mind so that you don't overburden yourself. Wow, bungga man. Para sa imong financial karon, Virgo, kanang mo significantly lucrative karon. Luka-luka daw ka, lucrative for commercializing on your talent karon. So serious about your profession lang. Pero imo nang recognize karon na other things and hobbies nga are important as well. Virgo. Libra. Alauna, Libra, magpa-ID ta sa press club. Oy, Libra. Di ba, Libra karon nagsabi karon di ba nga imo jung i-analyze karon, alas gakang Ryan gakang just gakang sa gusto, no? Analyze sa imong budget karon, og siyempre make any modification lang on your expenses in order to better your financial status para problema. Para sa imong gugma karon Libra, no? You'll be exhausted to go when you get home karon. So when to unwind your arms of the love of your life. Wow, bungga man ka some great romantic stories lang. O siyempre, advice for you to remove the confusions. Nga mo dyan na sa imong mind karon and sort out because they may cause troubles in the future. Wow, bungga. Para sa imong karila ba rin? Hoy, ginaw karon ang lawa, talaga can cause other to mistake your spoken and written words. Bantay-bantay lang dyan ka. So, i-advise mo to more, bantay-bantay lang ka, cautious in your communication diya sa imong work or trabahoan. Para sa imong panglawas karon, after sa imong working hard karon over the past few days, you'll be able to require appropriate rest. To recharge your batteries. Wow, batteries man dyan, AA, AA. So, ang imong health concern karon, I prefer to maintain your fitness level lang. Para sa financial karon, nowadays, Libra, no, you are more likely to make money from your hobbies. So after a period of challenging karon and diligent transformation karon, you'll finally back to being best self karon. Wow, so work hard lang, have faith and jump it with all your strength. So money will eventually follow. Wow. Follow you. Scorpio, today is your birthday. Ato ayo ni kay birthday Scorpio. Garap ni sa naman.
Ay, kanang Scorpio, no? Kanang lang mag-encourage mo para yung matumaw, you have to face your fears karon o siyempre imong i-comprehend inner commitments karon dawa. Oh, di ba? JDB gang does a KM6. Oh, KM6 ba? KM. So you're forced to confront your inner depths karon in order to improve. Oh, bantay na juga. Para sa mong gugma karon Scorpio, no? Hi, Ginoo, you've been delving through meaning of your relationship karong adlaw, Scorpio. Dapat ikaw karon today, goes direct lang, bring a welcome dose of clarity sa imong personal relationship karon. Og syempre, shedding light on the next step lang. So time to let an inner passionate side out and rebel. Wow! Para sa imong karera, sa trabaho ni mo, no? As the house of the Lord of provision karon, will soon be relocating to your house of prosperity. Wow, bungga man ka! So, manotice ka, boss of K-work affairs lang. So, dapat i-allow imong yourself to relax and let things happen as they will. Para wala problema. Para sa imong panglawas ka doon, having to deal with the black parts of an energy of ka doon, yourself recognize ka doon. Ikaw, you'll be at least accelerated ka doon while transiting. Di ba? The aspect to some of the astrals. Karong adlaw, more about your mental health than your physical health. So everything you can unwind, relax, catch up, drink beer, and breathe fresh air. Dito sa Paseo del Mar sa Barcode unya. See you. Wala sa imong financial karon na Scorpio. You expect a wave of healing energy karon sa imong financial karon. O sa approach to dealing with money because healing as associated with the pleasant yet monetary. Wow, bongga. So not only are you gaining inside karon, but ikaw po nagka-gain po kag sense of practical joy. Labi na when it comes to balancing those crucial finances and expenditures. So don't just survive, Scorpio. Live well. Wow, bongga. Well always for well. Hali backwards ko na. Panato si Cancer, ito ka na dawa, di ba? Si Leo, si Virgo, si Libra, o si Scorpio, ang unang nga mapas mo. Ginoo ko nga, no, mito o si... Ay, mabuang ko ba yun? Ano siguro ko, di ba? Kuya Juan. Correct ka lang. Mabuang ko, padayon lang, oy. Padayon lang, Jod. Ayaw magkanhonong, padayon. Padayon lang. Kaya kung sa may ito nagian, pagsulay raning tanan. Di ba? Padayon sa paglakap, padayon sa paglambo, padayon. Di ba? Kaya pagsulay raning tanan. With a little bit gaba. Hala, gano'n ba natin ng ilang basyagit na Regine? 106.7 Marino News FM. Sisi na. Wow! Langsung na Kujawan! Di ba? Happy lang joke ko. Lamin na ikaw. Lamin na ikaw, lechon. Dahil sa pasod mo, plus lechon ay mga lechon packages, mga belly packages, no? Why na lang ang 0936-404-0314. Basta barko. Basta plus lechon. Tilawi lang. Ang Barcode Grill Restaurant, no? Lamin ito kayo, ha? For catering grill functions, Barcode Grill and Restaurant. Tilalang ang 0905-383-9975. Wow, lami ito kayo. Na po yung Barcode Gardens Resort. Gusto mo mag-birthday, magkasal, magbunyag. Ato sa Barcode Gardens Resort. Talunsoran. Huwag magsasori-soro mo sa Upper Julian. Diba? Nadiya ang Skybox Coffee. Diba? Mami Arjun. That's bad boy. Diba? Lami juga adyo. Wow! Pagkanindot ano sa nadyo makonsensya padalag matcha ni ugma ba? Tama. Hey, mami aja lami kay utap no. Chris bago na kang girap sa utap pa na siya. Duha na ka matcha. Siyempre ani ana. Di pa nangangon ta no. Labi ta mga suking mga karinderya no. Hungit lang.
Ang mga lamian dia, labi na dia sa may. Oh, sa labs kainan ni John Mel. Oh, di ba? Happy morning lang, correct. Oh. Oh, siyempre, oh, baka baka na nag-text diri. Naadyo nag-text, oh. Antay ka, tol. Oh, na nag-text diri, oh. Maningil na ko sa akong susukla. Ay, feeling. Nadyon dili, oh, nadyon, oh. Hey, so lang daga maayong muntang may mo sa inyong tanan. Oh, natin na ko sa KM6 lagi from Suki JD Begang, di ba? Oh. Salamat yung kahayo. Hey, so maayong buntag yung tanan. Okay, buhi na ko karon kay na ako'y Lord from Suki Victoria di kalukutan na sa, oh. Sila ko na si Yeng Binto sa La Paz, Fortunato, pati con Jolie, Soles, Wa Mendoza, Erwin Mendoza, Fortunato. Happy morning dyan. Oh, syempre yan ha. Ang atong third set sa atong kapalaran karong adlaw. Aroy. Tingaw ta no. Nato na kinabuhi no. Mas may dyan amor ilit pa mong live kay di mo mangong ano, di ba? Mag-live ko sa FB lang kay daghan kay mamila. Daghan sa dyan, di ba? O, sa radyo, daghan, di ba? Nasa, o. O, sabi, ayuhag ka na, kaya mag-pray ha, mag-pray. Mag-pray, pero, o. Si BJGMP, mag-pray ha. Ginabantay na dyan ko, mangurus. Mangurus, para taga-taga grasya. Di ba na kinabuo, nasa, o, correct, o. Di ba, Secretarios, no? Ingabot ang ka. Wait, Secretarios, kanong ang kalibutan ko, Secretarios, oh. Ko been asking you to take a deeper look karon, di ba, nasa at how you conduct sa closet relationship karong adlaw, Secretarios. Para sa imong gugma karon. Hay Ginoo ko karong adlaw may medyo na kay harmonious union karon with the adventurous karon. Wow, medyo okay mong laba na may ano sa imong na murag your interests are larger than life karon it comes to issues sa kinabuhi wabong gaman sa imong karamdaman mo Cascardios, no? So na ikaw ang charge karon sa mga paperworks karon, turn direct today. Wow, di ba tayo na so in all your work talks karon you may anticipate a forward flows advancement. So wala problem sa mga karera karon sa imo lang panglawas karon, you may be loyal to your wild and freedom loving side at this time. But I got processing karon, you can use newfound passion karon. So walk and work, wow, bungga. Oh, work and work out in nature. Mga kalpo, thereby enhancing sa imong health in all aspect lang. Para sa mo pinasal karon, medyo sa iyo sabihin not hesitate to take action lang ha. So no matter what you are trying to accomplish lang. So dapat you have to fill out all the financial requirements karon. Labi na sa imong bank accounts, maybe anticipating. Antay ka, tol. Katulad na ibang account kung wala, pag sure mo, yung gara mo mula mo tanong. Klaro ka. Wala mo yung okay ninyong ko, ano. Hoy, karong Capricorn, ninot yung mong adlaw, karong Capricorn, great day niyo mo karong adlaw, momentos come to focus on your materialistic pleasure karon. So, enjoy your social life now, pero wala problema. Para sa imong gugma karon, you'll be stressed or distant with family karon, romantic life karon adlaw. So, imong sweetheart karon, might be feeling lonely karon og lagang attention due to your busy schedule lang. Wow! Text lang, pero wala problema. So you must be accountable to your soulmate. Di ba? So, ang advice na ko ni magaron is you to take some time out lang with your busy routine to make your lover happy. Wow, bongga. Para sa mong karon na ba mo Capricorn, to make a list of all jobs karon na kinahanglan to be completed. Kung mahuman nimo ka as soon as possible karon. So you must, however, karon Capricorno, work with a strong sense of purpose karon para ma-enjoy nimo enjoy the fruit later on lang. So go additional mile lang para sa imong panlawas karon. Ay medyo highly stressful karong adlaw, di ba? Bantay ka, so take care of your mental health lang. Sige lang, nag-mental break man pud mi. Pero natulog man, wala ka break. Wala. Pinasal karon para sa mga Capricorn. According to the mga Astra karon, today is an excellent day nimo to plant the seeds or something new. So maayo imo yung pinasal, okay lang. So alikalimot lang budget po pero wala problema ana sa Capricorn.
O, kaya man ta mag-ano kung mag-overspending ta, no? No? Para sa'yo, Aquarius! Aquarius, gonna allow you may want to consider making changes sa imong lifestyle. Kailangan nga mag-allow nimo to strike a balance between your career and your health karon adlaw. So bantay-bantay na jud sa imong gugma karon. One more intimate level karon, you have to pay for your apathy towards a loved one karon. So your loved one may feel uneasy karon or irritated with you. For not paying enough attention to your love life. Wow, bantay ka tol. Walang talaw-talaw tol. Sa imong karong taman mo kanang Aquarius, no? Kanang adlaw are self-assured, responsible, capable ka of handling work-related duties karon with ease. Easy lang. So you are motivated to complete the task as soon as possible so that you can relax in the evening. Wow, bongga. Sa imong panglawas mo karon. Kanang adlaw you have some health concern kanang when you wake up. Your mood maybe fluctuate na. Wow. Murag some silko fluctuate. Kay mao na result karon so may lose your temper lang for many reasons. Para sa pinasala mo Aquarius, kaya ka naman yung frustrated po karon today because you are not receiving an assistance nga imong i-require from your family members karon or business partners in a financial matters. So medyo worry karong adlaw. So do not make any investment lang without doing your research. O siyempre, you have to take advice from someone trustworthy para wala problema. Pisces! Boyong Pisces! Naglaban ang ulo kay gastado kay ngalago. Oy Pisces! The ground beneath your feet has been changing karon. So you're ready to live. You leave the past behind and enter the present after weeks of contemplation and reorganization. Si floor contemplation. Contemplation man dito. Para sa imong gugma karon. Para sa imong gugma. Diba? Independence karon listening sense of beauty karon be highlighted even more. So okay, wala problema. Sa imong career karon Pisces, no? Okay, sa imong reputation sa kadalawa, you more likely to be focus. Focus. Ayaw to ka na on more serious issues like your sense of authority and more crucially, wow, bongga. Para sa imong panglawas karon. Even one of the, even though one is not born with a negative karon, Pisces, magkakaroon ko na yung mga experience karon. So it's from the time throughout its transit. And syempre, from time ko na more susceptible to heart difficulties. Bantay ka ha? Migraines, accident, kneecap troubles, and legal issues. So, ingat-ingat lang dyan ka. O kung kneecap accident or surgery to the skull, ingat-ingat ka. Ay lang ka, warning-warning lang dyan ka. Para wala problema. Para sa mong financial karon, na yung mga decision karon that's made after you have been able to boost your energy karon lawa. O kay mong espiritu karon, ang escape the heaviness karon. So, demon and chance. So, walay kayo kung sa imong pinasal, okay lang kayo, Pisces. So, mananatog ka pala karong adlaw, tong ka pala sa tambal o di sa tambal, so sa kasayot. Because if doctor persists in sort your symptoms, get your card, your cans, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kay sa atong horoscope, ginoo ko. PASMO, pasmo. Happy lang, siyempre, wow, kanagaon na nagungitan, samtang nagaon sila sa mga lamig ay pagkaon, diya sa mga suking karinderya, diya sa palco, diya sa Batchoy, diya sa Skybox Coffee, Santa Ana Barbershops and Filipinas Salon, diya sa Prince of Passport, diya sa Pau, happy to sila kayo, labi na sa gulayan, nagtanom, hala, enjoy lang! Regine! Okay, wow, pag ganito, kalimot kung gawapon, no? Kalimot, excited lang. Excited lang, dala mo kong bata, ay magkalimot sa just kong programa, Top 20 at 12, by Uncle Ruben Fajardo. Muna isang gamugot sa gapon paglakaw na ako, klitsi mo. Very much! Pagklaro ka. Ay kalimot Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Allow na heart to Papa Jones. Ay,
ugma pa dahil no. Mana si Sir Nap na ugma. Friday man. Oo, nasa ako like, Tama. Ugma pa dahil nasa, rakan sa Marino. Hello, Ma'am Elsie Molina. O siyempre, among presidente sa Zamboanga Press Club Incorporated, Sir JB Francisco Gasol, Ma'am Lasol Montesa. Happy morning lang, di ba? O, akong class, si Ventura Las Piñas. Kung siya, luwag kalimot kalayo. Hindi ka ayo, no? Nangita na nato sa awan. Alauna may mga alauna. Nagkulay ko, di ba? Nasa, atong hiring ka naman lawa. Para taya na mo, Mutaya na mo. Kay para swerte hunta. Kay kalag-kalag na. O, di ba? Wow, mo ka na sa 414 o 111. Wow! Congratulations! Salamat sa magkalapit. Syempre, happy long weekend. Happy morning lang. Salamat sa mong broadcast operation supervisor. While I'm si Mr. Natusumor, ang among station manager. While ang butan kugihan, ang atong celebrant today, Dr. Reynalyn Tidahay. Siyempre, ang among broadcast technician lang si Mr. Ruben Cute Fajardo. Siyempre, masasulogon ang ting pagkatawas kangina, tigitik sa kawanangan, walang si Landong Bisaya, the one. No one can compare. Wow. Kung mga birthday, party, o nasa, kung enjoy, wow, nalang ko diri. Contact lang. Lando Barcode Lando ng Bisaya, or nisa something. Siyempre, sa akong programa Katupngan, pwede mong laban ang gitig-gitig pasyon ng Bisaya. Dahil sikat ng kusog ang istasyon ka panawailan ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy Halloween, everyone. Mwah, mwah, chup, chup. Make some noise!